Az o. Jolduyu beredi de. Hiç kaldı oldu. Yo bismillah. Ya bismillah. Daim Allah. Şükür ederim. Şurada bırak. Yo bismillah. Хорошо. Хорошо. Ой, хорош. Ой, хорош. Kaldı Katar, kaldı. Ой, молодец, kaldı. До конца. Ой, хорош. Başka tepsi olur. Şaşırdım bırakın. Öyle taşlayayım mı? Kontrol, kontrol. Kontrol gerek. Çıkarak tişlet. İşte hadi aşağıday. Çek vur. Kontrolde, toxtat. Buttu bayla buttu. Honor hitlerinin birini satıp alsan, 1,5 ming so'm cashback berilir. Bölüp төлөp alуудагы жеткиликтүү. Ostor дүкөндөрүнөн же O Market'ten al. Arkasına ötüş gerek bırakın. O хорошо. Arkasına. Amlaki. Oldu же. Tevele al, tevele al. Tevele al gerek lan. Ой, хорошо. Oşa gerek hadi diyalay. Vur. Tevele putlar kalk, putlar. Bayla devlet taşlar kalk butun. Turbay. He. Çok turuşma. Ketти, братан, bir. Хорошо. Хорош. Yeter. Koldu Katar koldu. Giriş gerek. Koldu biraz Katar. Оказывается, общаюсь, братан. Эй. Все, нормально. Adliye diyalay brat. Ага, кетпейт, братан. Көп кармаша берме, бро. Хорошо. Жақсы екен. Красавчик. Koldu karma başla. Koldu karma. Koldu Katar koldu. Хорошо. Al хорош. Koldu Katar al biraz. Ey. Ой, хорош. Gir. Çarçardı, bratан. Хорошо. Amlaki geldi bursa. Ha geldi özüngü. Ой, хорош. Хорошо. Bayla. Şaşılban. Ay, хорош. Amlaki boldu. Tevele gidiyor tuttu. Ne, oşandaylı, bratан, şaşılban. Başka tepkiler. Adilet. Хорошо. Ja. On oldu Katar. Adilet 1 minut kaldı işte brat. Последняя минута. Минута. Karma Asetkan. Ha, уже süt. Tevele tuttu o yerden. Sağacak. Bize menen tek bolotken başka. Bolot iyi olsa gerek. Oşal iyi dağım.
Tevele. Последний 20 секунд. Аккуратно! Oldu götür! Lot koy, lot. Lot koy, lot koyuş gerek ha. Hep baştan buzdan su koyup koy da eşkeleyle. Вообще стресс не был. Вы разумели, потому что шайдные там же. Барсен bile biliyorsun. Onu bırakın normal sen var. Var mı sen? O kim gir o kana o? Onun altına girip barsan onu çıkartır. Var. Sen Men kolum ne oladı da. Anı çıkar ver anı. Çok oldu bile. Kaç sene? Ya Edu. Хорошо. Ой, хорош! Yetti! Хорошо! Красавчик! Maşallah. Vatan ilah. Ha öte katı düşüp aldı ya. Dağda da esine geldi. Maşallah. Müzik açalım. Maşallah. 경기 결과 발표하겠습니다. 2라운드 22초 KO로 울프킹 선수가 승리를 거뒀지만 해당 경기는 울프킹 선수의 개최 실패로 노콘테스트로 처리됩니다. Ular beshta Kuban uchun nokontes qilib qo'ydi. Народный чемпион за то, что. 승자
울프킹 선수 모시고 인터뷰 진행해보도록 하겠습니다. 아이 그렇지. 울프킹 선수, 블랙컴뱃에서 최강자라 불리던 투신 선수를 KO로 잡혀냈습니다. 오늘 경기 어떠셨습니까? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Машаллах. Всем огромное спасибо, что пришли поддерживать нас. Эмоции. Я знал, что я его финиширую, поэтому я уверенно говорил. Но это не моя заслуга, это заслуга моего тренера Албека Насипова. Он всегда в меня верит, поддерживает. Я очень рад, что сегодня я вернулся спустя 1,5 года. Также, конечно, спасибо Душину. Душин просто воин. Он очень хороший темп мне дал. А дальше больше слов нет у меня. И, конечно же, хвала Аллаху, Господу миров, за то, что Он меня так возвысил. 일단 가장 먼저 저희 경기를 응원하러 와주신 모든 팬 여러분들한테 감사의 말씀을 드리고, 그리고 저를 이 레벨까지 키워주신 저희 감독님한테 감사의 말씀을 올려드리고, 그리고 마지막으로 저희 상대해주었던 투신 선수한테 크게 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 좋습니다, 울프킹 선수. 이제 블랙컴뱃에서 첫 번째 데뷔전을 치르셨는데요. 오늘 이렇게 블랙컴뱃 무대에서 드신 소감은 어떻습니까? Одной комнаты я почувствовал просто миллион эмоций, миллион. Здесь фанаты, они уже расходятся, но по-любому. Огромное спасибо моим землякам, Кыргыз Бектуган. Кыргыз деген күйөөсү, Айбаты Куш, Таштелер аттын өзү. Жүрөгүндө жанып туран отуган, Кыргыз эли чагылгандын бир өзү. 블랙컴뱃은 저한테 무한한 정말 긍정적인 에너지만 주었었고요. 특히나 저희를 응원해주신 키르기스탄 팬들한테 크게 감사의 말씀을 올립니다. 좋습니다. 앞으로의 목표를 한번 들려주시면 감사하겠습니다. Моя цель стать чемпионом. Босс, дальний чемпион этой лиги. Я готов следующий бой выступить на 66 килограммов. Я обещаю, на этот раз я сделаю вес и подведу лигу. На этот раз я всех болельщикам Кыргызстана, Кореи, прошу прощения, я не смог вложиться в вес 150 граммов. Все же мне предоставили выйти в этот октагон и показать себя. Всем огромное спасибо. И также хочу выразить огромную благодарность моим спонсорам. Бегман братан, Бахтияр братан, всем огромное спасибо. Алмака, также тренерскому штабу, Андрей Нашивов, Ахалова, всем огромное спасибо. Всем, кто меня поддерживает. Бейспорт, GFC, вместе мы сила. Так, Алсаго. 목표는 이 단체 챔피언이 되는 것입니다. 그래서 대표님한테 따로 말씀을 드리고 싶은 게 다음에 타이틀전을 놓고 또 Boss ne deyken ağzı valçı. 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 저를 끝까지 지원해준 스폰서를 지원해줬던 모든 사람들한테 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 최선을 다해 싸우는 울프킹 선수께 예, 잘 하셨는데 오늘 경기력 멋있었는데 개최 실패를 했기 때문에 이제 다음에 바로 타이틀전을 들 수는 없고 타이틀전으로 갈 수 있는 명분 한 경기 더 하고 Красавчик. Bir нәрселерді айтты, бірақ түсінмедім. Огромное спасибо. На следующий раз я сделаю даже больше. И, конечно же, фанатам из Кореи, всем огромное спасибо. Я всех полюбил и постараюсь завоевать ваши сердца. Всем спасибо. 경기에는 꼭 체중을 만들도록 하겠고요. 그리고 마지막으로 여기 한국에 있는 팬들한테 정말 대단히 감사드립니다. Adı şey, bratan. 감사합니다.